Hola amigos, benvindo. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe, and subscribe. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Enjoy this video. Hai guys, ada di sini kantor Ronaldo, jangan lupa tekan tombol subscribe dan Oke, so gue hari ini mau menuju ke KL Kuala Lumpur Malaysia. Udah guys, jangan lupa subscribe, oke. Sekarang gue sudah berada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, bersama dengan my friend. Halo friend. What's up bro, jumpa lagi dengan Martinez Ronaldo 07. Jangan lupa guys, subscribe di bawah. Emang apa sih nggak boleh? Subscribe juga. Dan lonceng. Klik Malmoa. Dan jangan lupa juga subscribe Moa TV official. Fikar Zulfi. See you guys. Oke guys, kita ngopi sejenak bersama dengan Yon alias Bang Malmoa dan Zulfi. I'm just a number to make you smile. Yes, jadi gue sekarang sudah berada di ruang tunggu untuk menuju Kuala Lumpur, Indonesia. So ini akan berjalan selama 1 jam 30 menit dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur. Yes, so jadi gue pertama kali ini ke KL, tapi ini kan gue juga bukan ke KL aja, tapi ada beberapa negara. Nanti kita tunggu video selanjutnya. Oke, the next video. Oke, so guys, jangan lupa subscribe pokoknya, support terus sama saya. Terima kasih untuk 45k subscriber di channel YouTube saya guys. Oke semuanya, dan God bless you. See you in Kuala Lumpur. Bye. And you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the riddle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. Hold on, stop. Oke guys, kita sudah berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sorry, gue baru mau tidur karena dari tadi terus dia aja gue belum tidur guys ya. If you're doing it, stop it. So but kita sebentar lagi akan ambil obat dan siap menuju ke another country. Oke. Jadi Banda Aceh ke KL menghabiskan waktu selama 1 jam 30 menit. Ini gue baru pertama kali ke KL. Hold on, stop.
Guys, kita akan menuju ke Oke, kita akan menuju ke ruang tunggu untuk flight to Amsterdam. Pow! So yeah, dari tadi bingung karena nyari terminalnya karena susah beneran, harus naik kereta lagi. Oke guys, see you later. Just look on, and I'll look down, and all your fears have run aground. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever Doha Qatar, sebentar lagi mau lanjut terbang ke Amsterdam. See you in Amsterdam guys. Jadi gue baru siap untuk berangkat ke Lisbon. Ini lagi transit di Amsterdam. Ini sebentar lagi siap untuk ke sana. Sekarang sudah pukul 7.42, pukul 19.42 waktu Amsterdam. So guys, masih terlihat seperti pagi atau sore karena mataharinya belum terbenam. Oke guys, so jangan lupa subscribe dan support terus channel saya. Amsterdam ke Lisbon itu selama 3 jam. What the fuck? Oke, dan terima kasih. See you in Lisbon. Yes, datang lagi bersama saya. Jadi gue sudah berada di pesawat DLM Amsterdam to Lisbon. Semoga selamat sampai tujuan dan lancar semua. Oke, see you in Lisbon guys semuanya. wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe in hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that will not make. Oke guys, selamat malam semuanya. Untuk Lisboa, so jadi gue baru saja sampai di Lisboa. Till it's cool, just cool. Pukul 23.42 waktu Lisboa. So tadi dari perjalanan Amsterdam ke Lisboa sekitar selama 4 jam. So sebentar lagi gue akan ambil bagasi dan kemudian menuju ke hotel. Emang apa sih nggak boleh? Jadi sorry dengan kak gue yang baru bangun tidur. Saya itu bertahan selama 3 so jangan lupa subscribe terus channel ini dan see you in the hotel guys. Oke guys, so
Gue sudah berada di hotel dan ternyata sangat lelah dan capek karena dari KL ke Doha itu transit selama 4 jam dan perjalanannya dari KL ke Doha sekitar 8 jam lebih, dan kemudian Doha ke Amsterdam selama 8 jam lebih juga. Dan gue mau istirahat guys. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa subscribe dan support terus channel ini. See you next time guys, and see you later. Bye.